Kagari desemparsyubian. Ja. Intro tara ipet kaneringi visio. Kay masimut intro rama ipet tani qasamurlisoon soqangitinga taasanagama. Ja. Naripunga yullerparartitirartu aallartinneran. Ja. Mana ammaaniarupunga. No monsieur. Luxy made buster, small contouring, yeah, femunatol. Yeah, okay, eat ang pinapunga. So semi Helena Remini. I think it after you want to, yeah, pitching up kind of other things. Yes, there might I have to near the book makeup tutorial. Look, yeah, Obsession. Belle Jorden palette adulting. Yeah, vi ser snart av det. Hvis jeg binder sig ting over adulting, Obsession Belle Jorden ikke så der ting ind rende og en tryk palette til det er. Men næsten ikke rapper. Det kan tage gå og sjovne ting. Ja. Jeg har til ret. Og det bare sygt at det ikke tager noget hot sauce. I sig kan primer ninge det kan også med det kan også gå ren og gå. Ja. Og en skygge ren ret bare til ret ting ellers. Det ting en itu asing double sudah kayak gitu. Tipe nih gue ngisah kisah kali pak una ini gue mikir ya. Sudah kayak gini lah. Double sih. Sini tengah. Tapos sudah atapin natin muna green adito ba dan apa dito tang nagabag dori kulti ta karasun dan una sinani ini tuh sana siul all low mo ta sa natin tapos tunta natin ito na sinato nga blend sa Tapos sudah natin ang sudah tinakling una kanotak Lola adik tabaw. Mga sinalin na rin natin itaw sa sarang natin mga sinal. Sila ito kami. Double sila mga. Mana pagstuwin na makatakalapag ka. Una ako kalibat pingasit. Matikan mo. Toman una dito sa beauty box mga nilo fantastic kimitikita o tingin ko sa studio simbalak kabong at siya kadipatan na rawa kasi ni bronze wag gold sa kapatid tayo mga pinagkona ko mo dito
Tauningatinaaqarlugu. Panerpallaanginnerani una kulteq AF atitto qavalu inittillu. Toastie line itapekka Morphe una color pencil Regal atlum. To mascara tula tingay tara Maybelline wingani Lash Sensational mascara. Concealer tula titabra una Revolution Conceal and Define Concealer. Dapat mga atan kalipasyo rin sa ano ni. So cute. Dito siya ano ang kasarapat magic. Tapos dito natin ito lang ginaw. Kawan yun. Doon ko na ito Lola at ito. Mami si Mami. Ito pencil siya. Kanda ito. Ang kunin mo kalibat. Ini ko na highlight ito all siya kimaklit. Ito baka. Huwag nga mabuto mamin. Asa kamo ito na Starlight siya. Starlight siya. Ito apa glow baby. Kakauta na siya ulit sa darating. So, nung product mo sa ito, okay? Asa ka Colourpop minga nusok brow brush gel dari Anastasia brows. Kasi ka nangakingin na kanya Anastasia powder bronzer dito ba na? Single side ito dito ba na Pixi Petra Beach Rose. Highlight ito dito ba na beauty box mga nito kita ko siniko sa lawa kaya Gilded honey.
Sikunullu produkti pingisatittapakka. Allaqaammuttuna color. Morphe mingaannersu color pencil Toastie. To Anastasia mingaannertu kuamarlik unisiulleq Rosewood ti. Tavari spice. Qanara isiginnaravit nerippuga ullorsuullertutiarmillit ullumikkiit uullernatsiaqanilliartavaaginnerpoq. Qanara isiginnaravit antakeqqumma.